'n tienerseun, al lyk hy omtrent 25 of 27, ontdek hy het spesiale kragte en moet leer om verantwoordelik daarmee te werk. Ek praat natuurlik van Spider-Man, maar ook van Teen Wolf. Michael J. Fox speel Scott Howard, 'n tiener wat moeg is daarvoor om gemiddeld te wees. I'm sick of being so average. Hy is op die basketbalspan, maar hulle is treurig. En die meisie waarvan hy hou, gaan uit met 'n jock van die vyandige span. Intussen is Scott heeltemal blind vir die belangstelling van die girl next door, Boof. You can do a lot better than Pamela Wells. Like who? Why don't you go for Booth? She likes you. Sound like my dad. Ja, haar naam is Boof. Tobey Maguire speel weer die rol van Peter Parker, 'n tiener wat moeg is daarvoor om gemiddeld te wees. For the school paper? Hy is 'n akademiese uitblinker, maar 'n sosiale swartskaap. En die meisie waarvan hy hou, stel meer belang in 'n jock op die voetbalspan. Intussen is sy, die girl next door, heeltemal blind vir sy belangstelling. Hi, MJ. Hey, MJ. Oh, hi, sweetie. You're just in time for dinner. Hey, how you doing, buddy? How was the field trip? I don't feel well. I'm gonna go to sleep. Well, you won't have a bite? No, thanks. Had a bite. Well, did you get some pictures, Peter? I got a crash. Everything's fine. Dan skielik, te danke aan genetika, begin hulle liggame verander. Hare spruit, spiere bou, emosies raak wispelturig en vloeistowwe vloei. No, Dad. No, I'm doing something in here. What's going on in there? I'm exercising. I'm not dressed, Aunt May. An explanation is probably long overdue. I'm going through changes. Pete, look, you're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Look, Scotty, I know what you're going through. These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. There's a lot to learn from losing. Remember, with great power comes great responsibility. When you want it, you're going to have great power. Naderhand besluit Peter en Scott om hulle kragte te gebruik om by hulle doelwit uit te kom, om die meisies te beïndruk. There's something different about you. Peter gaan rofstoei om geld te maak om 'n kar te koop. The terrifying, the deadly, the amazing Spider-Man! En Scott se intimiderende nuwe voorkoms help hom om onwettig alkohol te koop, Give me a keg of beer. bo-gemiddeld basketbal te speel en toertjies bo op 'n bewegende kar se dak te doen. Scott se skoolhoof het 'n vendetta teen hom. Hi, Mr. Thorne. How are you, sir? Veral wanneer hy die wolf word. Whoa, Mr. T. You may think that you're something special around here, but let me remind you that I am still the vice principal. En Peter se beste vriend se pa, die gevaarlike maniak Norman Osborn, weet dat Peter se superheld alter ego, Spider-Man, in die pad van al sy doelwitte staan. How strange. There's nobody here. Natuurlik kom daar 'n punt waar die held se kragte na sy kop toe gaan. Give it up for the new champion, Spider-Man! You could have taken that guy apart. I missed the part where that's my problem. Used to be girls got headaches. Now the pain's gone away. Got this feeling I just might score today. Must be doing okay. En hy in die moeilikheid beland omdat hy, soos 'n tiener, uit woede optree.
will you change into? Scott en Peter is cool wanneer hulle hierdie spesiale karakter is. En dieselfde ou loser daarsonder. Underneath all that hair, you're still a dork, Scott. Op die ou end leer Scott op die harde manier dat die oppervlakkige geluk nie veel beteken nie en dat hy net regtig suksesvol gaan wees as hy as homself optree en basketbal speel. Aunt May, is she gonna be okay? What happened? What happened? En Peter besef dat met ekstra spinnekopkragte hy ekstra verantwoordelikheid gaan moet aanvaar en moeilike keuses gaan moet maak. Hierdie was 'n The Flow video. As jy daarvan gehou het, gee ons gerus 'n like of 'n comment hieronder. Jy kan ook subscribe tot ons YouTube kanaal, gaan kyk na ons blog by theflow.co.za of kyk een van ons ander video's.